Mayambu Kurumzari adon very impact news ni Raj Nongthombam Manung Hutna Saturday night show da Mayambu Tarnok Chari ngasigi Saturday night show sigi showstopper obigidriba guessing asi lakliba October gi tang 13 da Manipur gi miyam da khudol tamgodoroba SBK film production gi banner makhat da puthokchaba film HINGHAAT hariba film asigi cast and crew asamida timni ladies and gentlemen boys and girls children of all ages please put it together for the team of HINGHAAT HINGHAAT ki tembo ham taram nokchari ado team ji am chawbani ado chawbasida loinama koi studio sida fit tawngam jadabadagi koi miyo hom khak kaujare lakpire haba tare miyo hom sigi ming haijagi ham ta hariba film sigi female protagonist oibiri bi heroine haba tare film sigi HINGHAAT ki Anjali ni Anjali Butaram Nokchari Anjali Gumnakse Thingujam or Anjali Thingujam ni Anjali Butaram Nokchari welcome to the show appreciate your joining also joining us film sigi male protagonist nupagi hero da saktam langbir ba Dayashwor Meihoubam ni Dayabusu Taram Nokchari and also joining us film sigi director oviri badu ga film sita khone ujabdasu actor amoina so ujaba adum lo film sigi di director story su bi ba film gi cinematographer camera person so bi badu ga edit su to oviri ba editor su oviri ba role yam jame mai se adum lo ba Kiran Koijam ni Kiran Busu Taram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ado ahan bu question si ahum ma kya tar film se ahum ma to wi bani na ahum ma tang jage to bai Dayana director of ni Daya dagi Kiran dagi haujar kya tare Kiran film si maming si hekta bada yamna catchy di ore HINGHAAT ki bam su yaw he tar kita sathi ba maming male do HINGHAAT hari basi kari no aur maming title the HINGHAAT ka lord se only audience ki attention to grab to no ki dam to log hibjala film siga HINGHAAT hari bada title siga karai phau ba mari lene haifat thambiram hajege HINGHAAT ai se kaim nate haje dana hangbiba dumaina atopa singna jo aingonda HINGHAAT hari se butti ra ga haibu jam yaw aingonda adu amata nate tawudabu nupi si matam ama chakhatringa gi thaine gi khoi medical gi line se amta thok tenge timing sida ma je laina ama khak na bane laina am khak na ba sida matang matang santok kita tari na kunjina angam masina warip lorga masibu hingna asi bigi jarak te piba hatu piba hatu katane koi ki yamna butki adum bagi film am tan nate okay horror movie nate nate horror movie nate yam icham laina sandrokna ba haidana hojikanti koi medical facilities am chakala bani na hidak pijaraga tum laing boja abdu matam du leitam ni na atopna sandrokna ba haidana mane to sandrokna ni na hingna hapadu da koi na title si HINGHAAT na tholi okay HINGHAAT le ni HINGHAAT abne adu mayam haina wasu lei sirakan hap ya po leiti hingla lo ya hat boga daya dasu lak ke daya sigi film si HINGHAAT hai film si koi ta jab daya gi damta su ahan ba film ne ta jai daya gi as a debut actor moina Anjali gi so han ne Anjali dasu lak chage to daya da han lak chage han film da su makhal gi film ma to phang basi kari hai biningi pung da kari phau bi kitang hai bi masi dara sing har ga ai di yam challenge so ba han bo jar ga jo khoi gi shooting to matam da khoi gi khong je pra caretaker am to yaw de khop yaw de ban sandal bo yaw de tare khoi lok nung na chen ba nungai mak ta chen ba di tinggang ga yam hai tare ne sumba sokon me am ju yaw ada khoi na hojiki samaji hai tare hojiki normal dress da tor ga di khoi an au bang to oi bani na yeng da ju ya adana sumba yam primitive oi bam da base tor kan da sumai to je gi yang khudong cha ba aduga kitang tungi opportunity masu lakada ba duana khale okay ngalingi matam gi backdrop thane koi nam duje hojikan gi ka hetar chakhala bu matam sigi di ori duri ne lam ja dugi yam advantage am le yare yam noje ado kan dasu lak chage Anjali dasu lak chage Anjali gi su ahan ba film warma ne ko ado sigi film sigi ka hetar masi da karamna lakhi bano film ahan bo ibani na masi team dasu lak team jisu kumai pula khige dasu lak chage ahan banga tana yam boi ta umane ado Anjali gi di kumai ta sigi film si kumai kana na contact to biri isan approach to ki pra director to bir kan hai dakiran na tarok pa ne film se ado ai so ahan mane film se ado dakiran noi thengna ba se film ha ma dai torban gi lengoi na ma tawra me ado ji da shooting chat pa da dakiran noi ga thengna da mai contact to okay film di amma mamang da to post number legi reba release to budi HINGHAAT sin ahan boi dunia okay ado HINGHAAT ki experience ko mai to bi tangli HINGHAAT ki experience se kaya ai ni film sida koi na promo hai ga trailer to hai ga ujab da su ana ba pakpi si Anjali na dum sadui ni ko adu ari ba matam gi kaya ta re koi Manipur gi chana kanglon da number film oi duni adana maduda dress da boy ro
dialogue tabu oiro ko adagi anabi amuksu saduni yamna tongan tongan makal gi restriction haigadra limitation amada acting tawduni madugi acting tawbugi kaya tare nungai ba haigadra natraga maduda legiba challenge kamai kamai tawgi kitang hai aina kano torokpase laina pokpagi makeup torokpase si yang wai alo indamda so oibanina laina pokpagi makeup se torokba kanda thadokpase jo yamna dura problem oye ada makeup se nukti ge dum thaduira kya kyam koina ga desi ki costume se desi ki getup se dai tare na anabi pokpagi getup se da numit kya ni shoot tobi ke around laina pokpagi makeup se nukti magi tawbudi na te marang marta kana marang marta tawduni adumba hadi adugi makeup tawbase pura hadi haksang ayam ba mafam sidisu tawduni na adugi makeup to sum carry toraga namba hai se nungai gi de hamni numit kya ni hadi adugi sin yauba sing se punna numit tarani mukuni muka tawgi bajala 15 days mu tawgi okay 15 days mu ana pagi yamna challenging oi role duni Anjali ne tawgri se director su lakchage all hadi newcomers ngatan ayam hai to newcomer hai se film jina aham release to khibagi newcomer ram ba isa isa gi live ta hana film amma to biram ba music video toram su yam lem dong male aduga koi kiran gi su mamang de film amma di tawgren ha ba ta jai so maina newcomer ngata ano bo mayam amma punchalaga koi film se tawmina ji ha ba gi wakhalon se kamai lak ki aduga mayam se punchana bo hona ba hai tare magnet ki role se kanana lobi gi adu kitang hai sumai ai aham bagi artist sing je pun basi ai gi Dayashwor imana ba haji koi heroine character kum se yam ngallingai de yam luna tinner ko imana bane yamna film atopa sing da koi yam wamina gi yam lai re film ngallingai matam da ado aina film se kamai to ge da ai marup si ga khoni je film khara something mamang da khara pun bagi film khara namme ado da film se Manipur da lai ba trend mathang mathang film yam pu sore aina film je housing leiriba outbreak ki mayam siga manarga number matamda awaba oini bai maru smai tausi tongan ba film ama fiction naman namsi challenging oi ba yaba akoi nojaraga su aki ba leitana puthokpa ngamba hayeng viewer sing da u matamda artist sing norasu film je phajarabani na mit ta pile haibagi wakhalonda anoba ngata kummasu kummasi aina nupi macha ma smai thengnai jiri da ai sumangli la yawe sengwade sumangli la chapam matam sida jiri da Anjali se thengnai adu ai bai da maru tai bai angam lei mas maina acting adum tawni adum yani masak chu nungsi masak chu phajai na do maru si hai badagi kadai dagi no khotina hange adagi de ai gi uncle am lei film da khara guideline to bi ba ai gi damakta ma ga Anjali yoi gi yum se morang tan gai macha chatte adu mai chalaga contact tawnaraga koi Dayashwor hana pullabani na adu mai mari do le aga da film de challenging am da namakki bane hai tare okay yam challenging wena namak khiba ano bunga tani police daya gi di ngasai kiran haiba mamang do film khara pun gi le re not as an actor behind the screen namin number mo kari experience le bi recommend sigi together ha ga apun base gathering se sigi film sigi dam to kamai la ki tang masi 2005 da gi bani je pulle mana koi bai jin da oja sujakan da gi makha da assistant chatba aina oja dia khara pung makha assistant director ni chatba aduga han bada di koi off screen le mai ta da 2015 jida koi gi da swami ko na sabu isem khak lai khara koi khunggang de base to hai tare and bai na bai nang so off screen de lai nu ai te nang ni na sa na saksu dum loi pakhang ma sai man jare aduna adu masi nang kumu nang chan chan na gani hai na adu bai na kungi ba da koi gi kano je comment je off screen de lai be na khara khangbi da dok to ba adu ai sa gi ta seng na pam ja bi director ji ne direction line je adu no assist to rai ni aduga bai na hojiki album ji kum mo kan da di ai di khangbi bi chang je hen ba dong na to ba hai tare adagi adu bai kum jang gi di ma na nang na swaina ai bi mong na pam ja bu hingat hai na ma sema je duga koi pam ja ba punjal la kan da no ma ha ma koi gi Manipur gi viewer jing da pi bang no da khona ji bai hai da gi how gi bas 2000 around 15 gi September date 22 dagi maina chi hinga je hogi bani okay 15 day number horke bane almost hi ani gi maya adi September de hogi bane ngasi September gi tar aroi banu bene hatare 30 okay chahini jangre Anjali sula chak Anjali si group se dang sai koi director Kiran na jiri de theng robu dagi pulle hare komai theng rakhi na film gi jani isa gi bane ti sina ahan bane release to boda mamang da mo budinam gi ba hype lai re dia sigi siri yarok pase Anjali khatam ta atop ngasi lai base na ta atop actor mayam se ori mayam se pulla ga acting tor tu ne ba sigi team mamal sem na bo hona bada han ba live ta han bune theng na so mayam yor do male kamai pulla ki kamai tin nagi mayam se kitang kana kana ga yam matun da puli anu wari thadi film sigi lines da changa pase
ai aham sang ba kan di ai isana num pam na jangjar ko ne ba isana pam na jang pa gi baba ai na su yam support am taw bis da adu ai na khara pam lei ja ba ga dakiran aham bagi torban gi lengo hai ba film se si je khon banak ta gi pupu ma lei adu ma su mai film gi line se chang ma pa me du moi film gi line se da chang ma ka ka ma lei jim mai na pe pali da ge moi ge tor aham ba film sin nam me do adu shooting chat pa ga si da dakiran hoi se lila la ko ne ba Aribam da adu shooting jalam da akoi imana bi myawe mayang phal dai salini na makeup ki moi che hoi lak mina se dakiran se yaw ko ne ba mai tor ga thengna okay adu kasai tapi bada moirang hai si lamlai hai di moirang hai je moirang ke ondong ma de moirang puril de ondong ma le koi lamlai assembly constituency manung channa na pet pali palai bani na adu okay film se ki akhoi na sumu jobada drop back pudi Aribam matam gi sai chu tak pi khare hujik ki matam gi na Aribam matam gi challenge amuk loina hujik kan gi se gi khitang thap to ga ano banga to oi betar ga su nahang ato masak khang dama to or ga su film se madi masak khang ba masak thok film oi lagi habgi wakal onda loina mang na chungsin ra ga sem gi film ne hai adu film se da khoi ujam matam da maru oina backdrop similar Aribam matam gi saduni Aribam matam sab gi da makta chat ko duriba location sing hai tare adu budi umang wamang na budi ayam bo oi umang wamang je na karai do oi part ka jam yaw bu thengna je part ka je na karai do oi ri no aduga sigi set thi basi ta kyang goijang ge ba aduga duda chalaga number ta thengna ge ba kudong cha da basing kudong cha basing kai ge thengna ge masi open question anyone any time adum kumir pu yani hai bi am ta hai je ge wa basi yang wa gare wa basi ka wai to ge da location je hinga che ai nungdang ama tumma ganda story ma phalang la kre ngonda namning ba ado akhoi marup sina mamang je ai gi si mang je mang dringai da bai film yamna khara wana namaga mina henging bada yamna interest leba film da namse na han haudo me ba tha mari mangai mamang sida adu bai location je waga ni si namu chapa matam da akhoi chillaman lo na hona ba awa ba oi gani hai ba wakhalam di leijere ngonda adu ai jo namning ba potlam poe ai ngonda namning ba yamna wakhalam lai ai wari je sagal le hinga story je sagal mata location je gi matang sida hajik kamai to gi da aina Anjali gi moirang purin je chapa matam sida chingi lambi nga da sum chatpa ai ngonda sum lambi journey sida sum asi jaga si namaga di kitang nuai ni asi lambi di kitang changa ga ju lei re kodong asi hana adu hana atm loi toro me ba adu di kamai to Anjali gi moirang purin si yo ro matam sida akhoi na chang nong pha to ka sai bu journey chalu ko lok lat na ga urak pa lei ba lok se asi lok manung si changa ga nungjaw chom lei ba ni ga na moi laikai si ahan sing ngun wai gi li lok si phadai si ne ba film de nam so holding haziki akoi gi uncle gum ba hai ta re ne laikai si gi ma ga ai hana ying tho re location jang da pung ahum ma khai jang tho kre ba khong na dang jang mo je lok si da gari ga sang ba na gari ga sang ba na te ado ga location ji jang mo da lok nung du di namning ga pole thamoi da hayeng aina pusan de nupi maja sing yaw ri si lok si jang mo je pung mari manga jang tho kre hayang akhoi nupa khatang kam kam chapa matam se pung ahum jang mo si nupi maja yaw ga pung kya jang doi no habi wakal nung lei re adagi di amo dam achau achau ga sum changa ga sum ure ne michi da mathang sing du da ka khalam ni na namning ma di am poedo gari di am ta chapa ya da ba ada akhoi kamai to ge da akhoi gi location ji channa ma hona matam si da gari achau dum tung de khoi gari macha da bike ta khoi shooting je camera wo adagi di khoi equipment sing je loina ma gari macha chalaga gari macha di lambi tham ma ga pung ahum mari changa location de namak poni sing ne yam wa di yam wai aduga akhoi gi setli ba dress ju adagi di khong da karim ta tong ba ya da film jung oi ra ni da sokna ba ju yam yaw re ade akhoi marup se phai sin nam ba da kamai do ge da khwang se sokki da na tha ahum mu dak da lei tho kre film ji yam nam ma da khodong thi ba di yam nang nge okay ado location se ayam bana moirang purel area so si do idune lamlai assembly constituency man moirang purin de gi khara chang yam chang nge kilometer loi nam gre ba adom sai to mapum dam ta namdre ado khoi park ki saruk yawi se khoi sai dam se pe pambi gi chadong area do idure chadong area makti na te akhoi sine hek khunjibu maming di khangak tere mafau dam hek lei se hidegi kilometer taret mung changaga dugi dam da nami okay mafau dam sabana makholakpa ising na part on gi mafam sidane na nam mane chadong mang natraga chadong okay yam challenging oi have nam location sidang chapa matam da ado daya gi so fight sin da so yam challenging oi ba legi ado khoi fight sin du yek jam matam da thang ta yanari mayam si khoi gi thang ta aseng bai sana ba leiri ba artist hai tare moina sana ba khoi ne he ujaba adu mai mong da su yana ba khona ba ga yam thengna je
adu isana sinjigi da makto tambi ge bra han ge sudum herek bajala action sing mayam sigi khudong cha ta ba hai gadra nungai gi ba mayam kamai to gi daya gi da sai je sigi nambol da leiba sana lebak singtam changlen thang dan akoi oja bisharu gi makha da ina ba then jab gi sum nam na yaw gi bhai dare adu gi dang ngon knowledge khar di lei bhai dare ada sengna phai chi de na compose tok jabani maru ki rang ta na ra ga ada thang ji ju ai da dam action director se dum daya no re ba da dam delhi dei tholak ba ma je koi rambo circus na india gi bollywood film yam nami circus sam gi ga da lei ba ma da thang gi design tor ko na welding kiran na number ta na ra ga ban sem ne ada yamna gaino ai gi unfortunate hai tare ne ko unfaithful hai tare fighting apa number is kwang is shock reba dix L45 dix collapse over 3 months 4 months by na hospitalized away ada fighting di maning da mayam leiriba han ba number is shock is aduna aina tawgi khalamba mayam duma di fulfill taw ngam gidre adubu mayam gi kitang pen na ba haidana aina ngamjaba do adu bokta adu boki chang di hona gi haitare adu tawgi khalamba du ngamdre aduga ani shubada koi gi character ju kitang ai shock ram chat pa do shek pa yaureba sien bada अखोगी नॉर्मली थोंगा फबम न चीन ngam aduna script su kitang semdok sem tar ko dban asok boina saraga dban to hana kalam badagi tang sok thagra ba okay kumagi real life situation to ko chana na ba haidana okay anjali disla chagi anjali gi su adum mayam location do arapa haidra khogi ching marak gumba gi pat manung gumba sai lok manung gumba namabni na sang bada su ndre acting to su waram do du male maru ina koi pan mathakta pung mathakta ka tonga adu sum ithanda tongba mi ama ani ka tongba bana da adum basin ga mayam yauri kamai to bi ki etu gi experience mayam dam se nam se pong tonga ga nam se da pong se ithanda tonge ba la chat khar da la nam lai na re da sta saladi ga na ga ki ba ga po e adagi akhoi location se da film shooting chat pa kan sai da lambi se khong lambi de hena leita ba jaga su yawe ba adung kana chang pa kan sai da adu chang pa yung wow lai acting do gi lao ba khot pa gi do pa kan da wan da ba so real life ni khala ga to do ade wan da ba so yaw wan da ba yaw pre hospitalize ka di to de to de de fresh pu yi da min petrol me bi thai jin hai adu extra ko na mineral bottle da fresh me je petrol se hadi petrol masum ban bai tare ko moi harvest life ki operation ma leibine ba akoi sim first aid ki oina pu bai tare energy drink hoi thakcha laga tang tang na bai dai da ga na khara first aid bi hai tare okay adu su yam noi je adu ga akoi maruina ku hari ba backdrop se unab gidam tang sai jungle gum khara budi yaw ko yum kai gum badi yaw to yum kai gum baduna masi sa sumba makhal yum kai ga di krai da phangbi adum yauduna dum tawgi ko tawgi kan yum se kamai tawbe da yum se adum moyang purin gi dum phangre jana ba ko gi direct yum moina sabadi natte mi gi loksang da changa ga ko setup taw wai tare adidi kamai mi gi laptang sanga lei basing laptang sang da ko setup taw ja ba adidi kamai tawgi ko na si yum paring je phajani ga na changure da yum je khune namjagi ga na wakhan je sagal le sai de namage na ada nammi ma accident hai tare ne akhune namge khan ba imung je yum taramuk se maina thadore yam ngai tha ba club na taw club se moi kanu ne hajiki khunje ga khari yanada ba hai tare ne akhoi manung gi khang ba ngamdre ado akhone namjagi khalaga somna kan de asam mut je pa loiram ne si chang se bai si sin je loiram maru si chang ja ba mai je kadang takhala ko ne ba adagi akhon hek nammi ba yum simu chisu yaw na thadora continuity de lei ba as akhoi nammi be mung ji thabi no khoi na high request tau je hai bu jo chungya ya dre ba noi film na lu bu na ti hai bi phibam da loi thadok re khoi nammi be mung si jo adagi di amung no no setup tau bum ta re khoi nam da ya dam ni na khul ama mu lana ba dong chat le hai na re to khoi chinau tribal gi khun ni yam phajana yam na ya bi re yam na harau tau re adagi di adu da mu setup tau da khoi film ani thong na namgre hai tare matam ji yam mang khoi da awana nami mathak da amu mangja ba do oi ba da mai thing na gi yum gi tang ji ma okay adu action yam yauri bani na khoi gi makeup hai tare thang ya na ba sum yauni I thok pa sa ba ri thang go chu thin ba da son phau do pa ga sum yauri hai tare aduna makeup su yam na chaw na masi gi yam chaw ba role am lo yam lo yam makeup se khoi makeup artist to wana tham ba ja la adra khoi ma se na dum ngasai hai gi ba khoi mayam pulap hau to mi na bani hai bani kamai to bi gi da ya lak se makeup se khoi gi okay mana taro makeup se tawe adu thangi matang de khoi na adum hana isa idea le je bai ta sang thil la di VFX na tar ga ju
kano adum yawe mong do sil lai dare VFX sinadre sin do huji thang thin matang ji madi sinadre aduga makeup se mi gi phajana makeup to ya khodi acha thawai de saleba mai ji ai lakhatna ba di ngai gi mafam nu situation aduga laina gi matang yam challenging oi makeup gi matang se aduga khoi gi oina di even except isai du natna acha thaw de sel la taw re hai dare aduga kano je da khoi gi yamna primitive oiba mawong namjara ga june khoi language ti huji up to date day to day life da ngai mo ji adu smaina ngang na re adu samji ma khoi gi nupi ra sainung kakpa ari sam nupa kha pa du le huji now it like hairstyle aduga language ma di huji ki mata language ko ba sam ko ba huji ki smaina le re up to date to adu tang update ore ata isna ari mo tang yodini adu makeup ki ngasai asa taw theraga haidi ari ba matam gi mana ba hena wa ba mana ba langkhat ba mana ba kunung hena mana ba hai tare adumai to gibni na kogi kiena mauna phajana lai jagra ba kogi anjali se adai gi matang yoro kan dadi haidi makeup to adumai adugi mona sum nungti to sulak tar gati achang da skin da sokpo khop gi chongning ba sibu makeup ne ga na kan gi ba lai yoro mai to gi makeup ki matang se laina pok gi makeup to ko se sidang laina pok gi makeup se to ba ga tàu gre adu matung da numini ni humni lai kana ngona allergy tho eba allergy tho ko dai da yang wa yang kui na phawa ngam de ba ada aingon da makeup to laina pok gi makeup to ko se cha da yang wa adu ga aingon da ai makeup sam se gi makeup ba ado pa hai tare laina pak budona ta bada ato pa normal life ko lising se kano gi anjali gi da visual so anauba phajaba han bam ta nate amana kai go madu ma tare aduna film se da throughout phajaba khochaba am to se ba phangi da ibani sei da phawo phang da mal phangde ado pamjarum ni nai kem khan dare ado har bada film gi story se adum narrator ga hadi narrator wari ga se libi brana tari sana script par ga to yo mai to ham script pa wana te da kiran hoina narrator wari li re sama to godong ne ado film si tawning ki bagi hai tare ne tawrge budi hoi actor मैम थोलो नहीं है तो सी फिल्म से है ना टोनिंग की बगी वाखला मल लांबे वारी जता मतंदा करम बा एरिया दा करम वारी तारो दे करम बा पॉइंट तारो दे है तने इंता फिल्म से की पॉइंट अमदी सोइदना हिट तो हम यारों होने बा तो ये केनो दस अंजलि दा करी दी ओबी की फिल्म से तो एन खन गी फिल्म से तौगे ना खन गी से दाकेर होइना गोना वारी ली बा कान दा फिल्म की वारी ली बा कान दा खुन आई से केनो ने खुन खुंगंग अमा की याम इंजा दपचाबी निपेम जा मने बा अदो laina paktui ne ba laina pakku jai da ai se hingna hat tui ne ba are da hingna hat da sina pe yadra bni na okay hingna hat tui bne tasing har da film si ki main character si anjali no oiduni anjali da gi loina tholok pa wari sing natraga maga mari lena wari sing oiduni na अंजलि की जामना चावबा रोल अमनी अदुग यामना चैलेंजिंग ओइब रोल ने हैबनी अदु फिल्म सिदा कोइना यंग मतम डायलॉग को गानो मतम दा डायलॉग की बैकग्राउंड है तारे खितक आइना यूनिक ओइना खजब अखोइ मनी फिल्म द मयाम बुदी लेगरे और सिगे दा इन यामना स्ट्राइकिंग ओइगी भाई तारे एक थेंना की मतम दा डायलॉग गांग मतम सिदा बैकग्राउंड द म्यूजिक स्कोर सु चटपा बैकग्राउंड स्कोर प्लस अखोइ आला भाई गदरा अवाब की लाव अदुम यामना फजब टेक्निक खरा थेंना जे मसे थ्रू आउट अवाब सिनसिंग दा याम तो विब्रा बैकग्राउंड स्कोर की मतंग खितंग हाइबी म्यूजिक की मतंग की मतंग से अखोइ के म्यूजिक डायरेक्टर हौजी यामना ममिंग चटपा यामुंग आरके बिरेंद्र जे अखोना अनि यामुंग यामना यामना व्यवहार तौजबा अहननी आइना मंगोंदा हाइजेबा यामुंग आइगी फिल्म से स्टाइल अमनी अखोइ की हेक्ता फ्यूजन नेना फोक नेना अदु नेना हेक्ता तौबा मक्चुम नतबी खितंग तोंगाना सन हाबदम दा इंग्लिश फिल्म म्यूजिक स्कोर स्टाइल तौसी अदुगा अखोइ की उत यादबा अखोइ की ट्रेजी जु खरा याउसी अदो अखोइ सेंग हाइमदम दा आइगोंद याम वाजबा हायदि कैमरा जु कापा अदा कुमिबा आर्टिस्ट जु अनौ ओइबनिना मंगोंद एडाप्टेशन तौना जु होनाबा आइजि कैमरा जु कापना अखोइ की कैमरा टेक्निक जु फजनिंग दि फोकस हानाबा गाय जम तौनिंगबा अदा समना कांद कैमरा जु कापना मंगोंद समना हाबदि एक्टिंग सम यामना हार्ड ओइबा टाइमिंग अम यावरबा मंगों अदु आई मासी एक्टिंग तानो होनादा आई वना अलाबुंग लौथोकिबजु यावेबा आई वना अलाब बैकग्राउंड दा अदो आइना यामुंग दा हाय यामुंग आइना पांबा लाबसी हा गा लाउजिन हाय मतम दा यामुंग नजु यामने प्रेसेट तौबी आइगोंदा अदमाइन तौ यामुंग ताना तानरगा कोइन गाइडलाइन तौगा माइना पी म्यूजिक बैकग्राउंड ओके बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बोक्ति यामना इंटरेस्टिंग ओइबा मखल की ओरि हाय अदु यामना इंटरेस्टिंग ओइबा मना अखोइ मणिपुर की मियाम याम पामना बई सही अमका खाय तारे फिल्म से याउरी ओजा स्वामी कुमार की नुक्सिब हेमन के बनाय से सिगी आइडिया सिगी सही सी फिल्म से यूज तो होजिकती हारि बिसै सिना फिल्म सिबु
masak tagu isai amzu oire haitare segi batang sida kamai tau ge da radio version da hana namgi recording sai ne sai je hamada aina khoi somi kumar se ai iche loba ibai ne komina ba natraga so imai mama chimina ai ibai da hai ba ibai ai ji sei program mu chami ne nungsi ba heman ki sala ko dam ai tu kyau chuong gre ba stage sida adu aina ibai adu sei do amtaga ai pami ha da radio version ne piri sei je radio version pe ko dam sida khoi kanggo sing loi ta hale si sei je bai phadai hai ba dam da radio music tu nuai dam ne radio gi tang thin mani na kitang mut loi han ne adu adu hadan tar kan de beauty du lai ba sai je radio gi ore so ade recording to ore si bai nong na update to thoji yambung si ga ta na ga ha ba de gi ngasi di lai ba khwa ba hai ta akoi isai si ga hajuma hai jeri to si jina yamna masak tak pai sai masak tak ko mai sai mo si sai tak ba hinghat ne na du mayam da strike to ba relate to ngam ba do ado sigi sai sida nupa version zum yauri nupi version yauri mase tongan na number sakpra lip singa ju to ba jala to da jala daya da lakcha mase hana video gi approve to gro bisai ne da swami kumar sakpa adugo nupi gi jida mo hoina nupi na sakpom ju hap se hadana same tune same music to nupi gi khonjel ju ani haidare adubu film gi manung da di da swami kumar sakpa je simtang hape dugo maning da casting gi hoina nupi dong da maina hap haidare okay nupi gi na casting gi da sijna bane aduga isai je aina ju yam pamjagi ba aduga akhoi gi yamna romantic oi isai ne ba adu ju ek tor bu kan na melo sang pai ta pi oina heta tarak ba adu bai masi pi ta dong na te sidi romance ni kitang melo na te ha ba adu ju melo na tra ga ju akhoi gi sur yam si ba ta ne puning sumat ba moi bani na acting do bu kan da edi pi rang chela ke to ba ma da ne ta yorok pai ta okay romantic oi ga do ne have ne adu kamning mom phau he kapap aina pai si romance ni kap ka da na te kap ka da basi mati se ta kap ni se te kap ni ha wa amai tong na da ko di shooting da ta ngai na gi okay adu gi sigi sei si da anjali gi experience mai da kamning gi bra kamai to gi kari reaction le bi gi isai se ta da yam nungai ba ko yam nungai bo aduga acting tor ba kan da num kapning ma manam po e ba adu kamning ba puni na acting da adum retake ka kya ka to gi to dam jala adum kamai to tau bu sia wai tau da sia wai ado sei amna maming sa pisai ni hatare ado si mai yaw ba hai basi film sigi su yamna lai ba phaban hatar tin jigidam ta su ado si gi dam ta mo yam kan hona biri ba thawai hapa haitare me amna yam kan hona ri ado bo film se da ayam bana new comer nga to oi ado bodi film amma ni diloi tawna ba nga tane ado film se koi period movie ha ga dra period ari ba matam gi set nang ga da ado film oi ni am challenging oi bani na new comer nga to oi ba gi hadi film gi experience ato ba makal gi mayam lai ru da ba gi kai ha ga drawback ha ga dra adu ma mayam thengna bi khen kan bi brand anjali aham ba hai se kai hai ni siguma acting se lina pokpogi oiro amagi oiro acting sina sigi film sina tonga leba mayam dagi tongan ba mo oi ba ina tawrapada aduna am kai oi am challenging oi advantage disadvantage ha ga dra ano bo ro bogi da adla se da ano bo ro bogi advantage so le ram bai disadvantage so le ram bai kai thengna bi that's advantage ha ga di aina hai ni hoji ki matam je torom ta mi na as masi to je yeng den hai ba yai ba aduna sumba yamna primitive oi bam sing jel kan da aduga message ni hoji ki matam ji ki the people message ni ha ba di hoji kan gi leina na sagon nari ba ta even HIV adi cancer hairo adi layeng bangam dri ba hai ta sathi bale na ne sang matam da medical science ni chakhola purina koi hope future hope ti lei ba hai ji ban putor kan da magi antidote and vaccine cure to bangam tholaki ni ha ba gi aduna moi se separate community da gi separate ni thamoi si yamna care lor ga tauji ha ba aduna message bi film ni ba aduna sumaina primitive the base obuni na ai adu gi di ngon da khudung ja yam advantage hoy adu disadvantage ha ga di yamna remote area jing nam bani na ko asopan ati kai adi I mak se man loi jalam ba adi numi ni ga got be ya de ba jing ma thak se ma chung adi khongya ji ta kai yalam ba adi di yamna challenging oi ba hai ta phwang li sokra ba jing ma yam de nap kumdare ba kumdara ko ji ta ga di lo khai ta re si bu ji ai ba adu hai di sa mi di bollywood ki di thori ki da na adi makha da free hand ki ate ga tawai ba akhoi di napsar ga soi ra ga di ta de ba som na na ta phwang na bi huma o ta ga ko daya gi di hek han action scene da yam sokre hai tare aduna matung tarak action scene da mana tawgen khalam me amba ana abdur heman gi duna uthokpu ya gi da adu phajana de dum tawre hari anjali gi di asopan gari gumba amta yaw gi da brak mai ta film sida
ꯑꯁꯣꯛꯄꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ Oh, ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯃꯦꯀꯞ ꯊꯕ- ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤꯗ allergy ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ. ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯟꯊꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯋꯥꯟꯇꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯖꯔꯤ ꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯏ. ꯗꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯥꯔꯤ ꯇꯧꯋꯤ ꯅꯣꯡ ꯉꯝꯃꯒꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯅꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯋꯦꯗꯔ ꯄꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯟꯖꯂꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯒꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13ꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗꯣꯔꯕꯅꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯇꯣ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯟꯖꯗꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯖꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯐꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯗꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯧꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Okay. Aduga during the shoot, naming matamdura cinematographer ju Kiran ni, aduga number lor, adugi timing dora direction period su Kiran ni, aduga acting do bosu marmakta adum Kiran ju yaurib ni, aduga last time editing table da phamdu ju Kiran editor su Kiran noi bani na. ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ Okay. ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯐꯂꯤ ꯂꯥꯏꯟ Rough- ꯑꯃ rough cuts. ꯁꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯥꯏꯁꯣꯃꯅꯤꯅ Okay, okay. ꯏꯗꯤꯇꯔ Online editor ꯄꯨꯂꯞ Main ꯑꯣꯏꯔꯦ editor. ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯥꯏꯅꯤ Aduga shooting direction pege timing du da, haidi mayam na tawkiba performance sing adum penbi khibra, natraga sum hanjan hanjan retake tong mandana, adum pharama ne khando kharaga okay hayi ga sum job jar kari hai. ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯇ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯃꯔ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ Maramakta record button namamda su yaw jala. ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯚꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩ ꯅꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯖꯔꯤꯁꯦ ꯐꯨꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯋꯥꯗꯦ ꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯋꯥꯟꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯇꯦꯛꯁꯦ ꯂꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯁ ꯅꯪ ꯆꯠꯈꯤꯅꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯠꯇ ꯐꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯀꯥꯞꯄ ꯏꯁꯥꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯈꯩꯁꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯛ ꯍꯥꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯨ Number kya ngwin di chang kimatam. ꯅꯝꯕꯁꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯗꯦꯖꯇ ꯆꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ Number of days ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯗꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯗꯦꯖꯁꯦ 25 26 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ Okay. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯦꯟꯊꯣꯛ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯒ 30 ꯗꯦꯖ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ 30 days si asa ana ayeka yawsalakpanina pura oina samai yenthokibada adum chahi amamung changhiba jara number matamdadi. ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ Lepure. ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯦ Du timing du da. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤꯁꯨ ꯃꯤꯇꯤꯛ ꯊꯥꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ Okay. Metric dia pasta bigre ko. Okay. Ay wrong question hangobu tani. Yam nungai je yam na challenging oiba anauba kugi film gi maha ama Manipur miyam da akoi anau manga to oy targasu anau maha ama pira se habi wakalon da nam giba yam phajaba yam challenging oiba area sing da nam giba tu film ni on the nor brem toloje ge break ki makha chathar pada hairiba hinghat ki team gi cast and crew sing ka wari sana jage break yan tunjar ke impact this meng ta nori. Welcome back. Adon ngir basim Manung Hutna Saturday night show ni aduga ngasigi Saturday night show sigi showstopper oibiri basingna lagliba October gi tang 12 da ibudhau kangba ningthau film production gi banner makhada puthokpa hinghat hariba film sigi team ni aduga hari film si ahan bada SBK film production na masi puthoke na toramane adubu matung tarakpada ibudhau kangba ningthau film production na puthoki badagi film si hujikdi hari banner sigi makada lagliba October gi tarik 12 da release torgani hari film sigi team members sing ni yaw resi film sigi female protagonist oibiriba Anjali aduga male protagonista Dayashwor aduga director Kiran Koijam gani wari sanajar misi adubo akoi break ki matungi round sidi film go so mari lena da question su khara dum jauni rapid fire round hai tare question se tuna hangjar ke yaringe aduga koi lakpirba ahum magna su hai tare yaringe tuna kumbina bu hona view ahan ba question si ahum maki wena common thamjagi adubo amamam sum kumbira hai tare ko ahan question se director ki dum hujrage aduga kumbadi mathang mudang kumbiro hai tare same question ni ahan ba question Kiran se kanano wahi ahum da define tobiro ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯐꯝꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯦ okay director khata tai di kari hai bini ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ okay
되게 스토리. Okay, story writer amazuni. Okay, same question ni. Ki koi ki daya se ai se sini have se takpi hatar li. Wahi hum da kamai haibi. yamna chamjaba shanti pamjaba miyo yamani. Okay, yamna samjaba shanti pamjaba miyo yamani. Okay, ama disi thama mal. Mi du di common hoy de ni quality ani takpi kare. Okay, Anjali ki kare Anjali se kanano kari ni haibi ni wahi hum da. Ai se artist amne. Artist amani number 1. Ai amade studio lamane. Student amazuni number 2, number 3. Film bu pamjaba mi se. Okay, out of 10 taragi manungda isabu mark PBO hai tare ko directorial skill hai tare director am oina mark sigi film sigi mari lena hai tare sigi hingat hari film sigi damakta isana isabu mark tarai manungda kya pibiningi Kiran ai di isana namjari na sama da bizani. Okay, tara to pizar kya. Okay, 10 out of 10 daya as an actor am oina acting skills da sa ko ki masa tha ka bisi ka sing ba yau li hai ba adu ju isa da lang nei out of 10 lam 10 ping hai tari Anjali ki kare happening sai Ai so adum Okay, 10 out of 10 aduga mathai question se kitang film se mari lena re hinghat haibani na koi ki Kiran na as a director mo ina hinghat haning ma music na hingat haning me mise. karam ma kali music hinghat haning hingat haning me mise ai miyo bo bolina film se budi nam me na. Taibang pan sida kai da ba. Taibang pan sida phatta ba khoi gi taibang miyo bo da kai da boli tadi adu gi tholak ka mi do hingat haning. Okay, daya karam ma hinghat haning ai di khoi gi lebak si irang hawan ba shanti le hen da bje masi ma de hinga ba. Okay, Anjali de karam ma kali mi hinghat haning lebak irang thon ba. Thon mi sing se. Okay, mathang gi question hai tare mathang question se su hinghat ka kitang mari lena re audong macha se am nungsi winau macha se am nungsi hai tare adu ani ji marat ama hingat hat yad re karam ma happy duri director lak se Kiran ai sama hui yam lu to se adu na ai hodong wen hat ni. Okay, daya winau se am nungsi hui adu ge yo audong macha se am nungsi ni karam happy ado asai daras ma ba ni jam da hanin dai uchi yo hanin. Anjali ani je da ama di hat yad re karam hatur Hat pa dem da haning de do. Hat da ba ya da la hui oi hat ke. Okay, okay, mathang gi film si ke do bagi miyam na hingat hari film si auto betra hum dudal actor ya do viewers sing na mani pisin mayang yang gadu mission kari gida makta yang gadu bino reason ahum pibi film se aina yenga ningi si sengna hajabada ahambada akhoi gi artist sing gi talent se yamna yenga ninge ano basing yamna appreciate to ni ano bo talent sing yang ninge number 2 adigi di number 2 da aina namjari ba film si gi quality se moida yam khanganinge hayadi as samaina challenging ma mathanda na work to jaraga so film si yengba nungai haiba adu khanganinge aduga number 3 je kamai to ge da akoina film se kuina wan namjarak pa awa ba am thengna gi myam to nimit myam na yengjaraga ai thamoi de penjaba. Okay, reason ahum tak bi khare koi actor ani lebiri actor da somja ke daya da su kari habi ninge reason ahum kari gidam myam na hingat si yenga da hinga che khoi gi yamna hojikan gi leina ji matang ne SSP film mane adi shubda hojiki chaliba trend da yang primitive oiba aduga language ke ka da lexina hojiki up to date oiba aduga khoi gi tawjari ba nawjaraga ju khoi talent ji kitang khangan janing hai ta reason ahum tak bi khare daya gi su Anjali gi se reason ahum tak bi hingat ka da bodo bi Manipur myam yenga do kai hani ai gi sa gi acting lei jaba se mayam da thok janinge adagi Okay, reason ama khata Anjali gi acting skills se mana ngamjaba se karai phau bai akoi interview da wangang ba ikai jaba targa su acting moin torok matam dadi ikai de karai phau bai thama legi ha basi yang jani ha yam phase reason ama khata pire ke su kai de to mathang gi question si koi sei ama yauri ya maming lai bai sei nungsi ba heman khibana so khiba yaur ga sunga piu hai adu nungsi ba heman khiba dagi soi khiba je kamai tom dong malik director lak sai soi ki ba se hai dam da ai film si gi director ne adu tau kamai to ge da man apam bai hin jen na ko gi nungsi be na ya na bhona ba da okay mai thamoi dei lai jera ga so mi to pan nungsi nei na khal ga su nungsi na ri ne ai sa ma su character ma sa mon kum je ngam ton sa da na Anjali si ga yam na nungsi na ba sa si ai na hai da ba wa mana hai jen ba adu tam thok ba ai bo nang angam ton
아이기 자로 쿠sen 가방나 미가나 하바 고미디슨 그래 야we 마기 누시베 해만모드는 오이다방 강아가 누시베 해만모드기 오이다방 강이 해버니 나야다게 해버니 누시베 해만모드 거리 담동만 마시 누시베 해만 바지 거기 누시베 해만나 거기 거리 소름 동만 하지 오버세션 바지 누시베 나 먹도 그진 딱 놓으셔가지고 상주 시 누시베 해만나 식도 좀 요 와다 숨바지 마디 소기 바지 안젤리 그래 해버니 누시베 해만나 거리 소름 동만 누시베 헨만다나 다데아나 아이세 누시베 헨만다나 다키란 시다이다 나타와 와얌 하이전바 아두도 오케이 누시베 헨만라디 엔전 하이전 무슨 얌 야고 해버니 오케이 마타기 퀘스천 시 하이리 이세지 막기 마카 자트럭 바이타레 아토파 미 하이디 누파 타비 누피세네 세 마이엑시다 하이세 낭나 누시 아토파 미 마기 nungsi na basi thado maga atop nupa amada ta nupi madza ki targadi yengma ngamogodra haibani adu real life ta kari haibani ki kiran na nungsi jaba misaktu atop pa ogi matamda yengma ngamogodra ai onadi yengbuding ngammaroi nungsiru ko udina ado ai ni bongo da haise ai ni mi oibda na do mani yengma ngamogodra haibani bisebekse ado 마디 아이 다도 저 작비 이거 먹는 거다 말래 아이는 dinga 말어 오케이 대야디 마시 미역 그지만 뭐 사기 누시나 바지 스테이지 까는다 나대바 아도나 예멍 감 하고도 미지 빡들 내는 말다 안젤리 그래 하면 아이저 예멍 감 하러 안젤리 비카리 예멍 감 하러 해리 마탕기시 거기 ngasa이 우망 와망다수 얌나 남번이나고 시가 하베 바리 내나 보고 있는다 거기 팔랑시 융기 팔랑시 뭉젠나 카바이디 마판다기 만ungda kari tor kana chari kana leiri kana tumi loi uba yum haitara mungselna khang phalang khabai yumse imphal city gumba maraksida leibaga umangda kana leitaba mafam haitara u marakta mungselna khaba yum amalebaga karamna phain khandi director laksa kiran mungselna khaba yum city da leibaga mungselna khaba yum mi karam leitaba jungle da leibaga karam bai ai wakandadi hojikti up to date mata nina ado mingjena khaba up to date maham da laininge kai de advantage oiba su oiba matung ina ado aina ai film na minga matam dadi leba ki yumjang nushise kadar ta ka oiba nina yam laininge matam du daya kari habi masi matang da adubu khogi yamna environment fresh oiba du haksang nungai ba hargadi umang wamang jinadi hel okay mungjena khaba yum umang wamang da daya dum laininge anjali mungjena loi khaba isi umang wamang ta leibna phabra koi morang purinda dum leibna phabra kamai fai umang da dam laiba umang ga leib fai umang gi mi haitare okay mathak question ji film asi yenguru matung da haitare koi ayeng mi singna film si yamna phajai na harpa targadi hari mi du da director moina kari response to bi reaction haita yamna phajai haiba mi sing du de ai thabo de yam ngai na dum haraw ni kai ro de kari wai haibi ga da sini mo response why haiba gam du haraw mo da koina okay imana boy de sida ko din biage khale ai khale hamd thank you hani do ani shub da ko share loi baga orphan home amda ngamja ba khara ko tim dagi ban tone tawgena anjali film jam pasagena har kuma tamda kari haibi ni thank you haidani thank you den haro okay aduga film asi nungai ba khara wali haiba midadi kari response pibigani direct nungai ba wali haiba se si miwe bagi amongi wakhani aina nungai jaba film ju lei aina nungai ta film ju lei sidi miwe khudimang ta aina ma film loi phajani haib ju leite ado nungai ba khara nungai ta ba khara ado tawdadi nungai na di loi yengani ai film ni na adu bo si jo reality mani nungai ta ba mi haidi nungai ti na khan ba mi su yor ku ya adu ma bi theng na ga direct mai da ko ta yana film di nungai wali he ka hara di kari habi dure adu di kitang murti wa bo ya do haidi thank you maram ni kai no da ingon soi kitang yaw do septok no bi dan jang ma pibi bini na kan okay anjali kari habi ni anjali nang film kitang nungai wali he ka hara di kai ado moina do haibirai de yam phai haidi ai asoiba leiraga hairine ba ai tungda mo hena phajana ba hotna ge ai wakhan do okay mathagi question si koi wahai khara hajar ke tare hairi wahai si har matamda kokta lak han ba wakhal hai tare kari oi bige madu mi oi bi ai natraga idea oi bi anything kokta han ba lak wakhan hai tare ai na wahai se har matamda madu hai bi direct lak sake manipuri film se hojiki oina chaliba sum ai pamjab da hajara age mani film se yamna yam luri si yamna koi manipur sarkar na yamna yengjan ni okay government gi lenga ki yeng sang ni number 2 manipuri film hero manipur film gi hero si loina pame aduga ai gi yam sira ba ai bu yam guideline nam nasan ba ai gi dabu ni se ai gi se hero ni na okay manipur film gi heroine
Manipurgi heroine ji ai laigidre ai bu khut pai takpiramba atopa thola ga joi thamoi da penjadre iche sima ji ai ek takpiramba okay mathang sidai Anjali to lage Anjali sigi bhai je hai matam da kok to kari lakpi Manipuri film se kari hani wa Manipuri film har ga ti kari tholai mitta Manipur film har ga di Manipur film Manipur bhai to Manipur film matam thole kana film ni phang okay Manipur film gi hero an har tar ga ti mitta kari ui kari wahi thole ai dawoni siam pam je okay mitta boni thole okay Manipur film gi heroine hai tar ga ti mitta thol ko se kai wahi ni se Soma Soma okay daya adlak chege Manipuri film har matam Matam Manipur okay Manipuri film hero Zadia okay heroine Chesima okay okay yan mare mathang si koi Manipur gi society ka hujik leiri bese ka kitang mari lena bo question ni atum yam di kan oi sam sam manga tani koi maru oina gari macha thau basing hai tare mayam ji helmet upu hai upta besu fine ga lori ne du helmet upta na thau basi yam jong ne hai tare isa isa maksud yam dong mare adre helmet up trise kari ge no reason kar hai jara ke ko mayam ne helmet unna drise number 1 samgi post kai gini hai helmet upta ba number 2 sak utpa phangaro hai ai gi phajagra sak se mayam uro ne helmet se upta ba upsan gi tar ga di uro na aduga number 3 helmet laibagi pesa lai tabadagi pesa yam tang badi ko adagi number 4 any other reason direct kare hemni kari no mayam uptris mayam uptab si kamai to ge da ai isa su ai isa to ne haijara ge mayam du mak ai isa yaw le khalaga ai si hemle up yam haina de isa ge oina okay hene da bari elasi yam oi isa ge oina okay ado traffic lai ge usan ba la thok ge sa ba mai to okay phabi da bagi uppa male to male da ya kari mase ngang khara posing da di ngasai hairstyle du mainly way aduga sim Manipur da si habit lai ta bisi simne habit simne helaga de ne khale okay habit dai tabi su dong male Anjali kari hamne kai no mayam helmet unna tris kari wala dong male ai sada de hamlet op jam allergy oye okay mathang gi sina sige hek bari no gari so bhatar gari so budadi ko seat belt se dum jawe si leina dong na tre pesa jo kam tingar adu bu jauna jauna kanam ta Manipur dadi kanam ta haitare seat belt se phade kari gi male seat belt phadri se Anjali car gi seat belt se phara thokdri se masada khudong thiba thok ta bagi check thok ta bagi thokan da phage khalle thokan dri phame matam se phangaro daya happening section mo wat pagi director Kiran kare happening wane khoi maru je na hai se sum habit oi da section ba what pagi oi ba hai tare okay mathangi question si am nong ai question ni nong ma hai tare nong manu bir am khak kana nong gi life hingdui ni Manipur gi chief minister am oi bagi 24 hours ki matam phangtar gadi kari kari thabak to biram yin khali Anjali miyang gi ai phana ba kari kari ai phana to gen khali hedi Manipur da ai na si ma di dor ge chief minister oi ta nong matang oi ba hai tare nong ma chief minister oi phangtar gadi si si tor gen khali mayam bu inga singa leiba okay ingna chingna le na bi dam ta thabak tor ge hamne to ingna chingna kamai dei na yam so question dile yam to the point hai bi okay no lak chage da ya kari to communal je si am da ai solve taw ring hai di kangu masen sin da je mainly si jima taw ring de ani shubu da khoi gi poni je sagolsem sim yam na khoi Manipur gi indigenous over na sim yo khani ani si okay director se lak chage Kiran nong ma 24 hours ki semester obi matam phangtar gadi kari kari thabak to ge khali khoi ji maru dia na ha ji ko han chamne communion je ji khoi ne shooting chapa matam da aman ama haiba aman amana haiba paw yam hasik Manipur tanari adu yam nungai je de adu iban aina film director ma su ojari bani na chief minister ga akon film shooting chapa matam da sima pham chang kiti kirum to khari yauri sai sai na namning na nam phang da yauri adu na communion se lector ga di khoi na free zone oi ga dam ni na samak da communion se hana yam okay yam nungai je masi rapid fire gi question si yam pajana pa kom pv hai tare yam nungai je aduga film sida su yam tawai yaw na masi madi pajaba contribution madi tor mai habi wakhalon da team jina hai tare team hinghat sina hari be hinghat hari be concept mi am da piduri aduga ano wa flavor ma mi am da pina bus hona duri yam nungai je ngasi gi thoram sida rapid fire bo ero aduga atoi question nam yam pajana khumbi ke ba du film aduga ngasi gi thoram si tawai happy khidam ta homa pu thang jo ponduk chari adubo lotion dringai sida rapid fire so pajana khumbi ke bini na hom mang na winner so ere koi gift partner hai batare gift hamper gi partner likla gi maikai de gi gift hamper amam tan khudol tam de gi hai batare aham basi kwai nak na leiba Anjali de gi hojar ge Anjali thank you so much for coming to Manung Huna Saturday night show mo je gift hamper khatna te gift voucher amsu yore mo de sala ga si sina adom atopa mayam sulai bi yarni likla de okay aduga sina daya gi oi sida sum thamjara ge ko thank you for the hamper amsu hamjara ge aduga
director so dum pai bi ani director so ai hogot pa tara lai to tan ai jo hogot pa tara pun mani na hogot pa ya da bai ni natra ai hogola laga pizza ba ya ni du ai jo tara ani ne ngonda pulle se lo se lak pasida Manipur film haidi hari film se hinga se tai trom do release to dore Manipur miam nam so dani yeng dor bani adu miam ta kari message hai biningi appeal to biningi miam na kari gam film si yeng haningi na ta any message film si gan mari landro ka so hai bining ba hetare camera one by one director gi hai bin kari hai bining any message hata ki la diwa huskano ni ko October tarom do sida ko gi hinga hayo film asi so dena jam hall da pung ama ta ma tam so ne ulagani aina haijening wadi ai gi director gi goina Manipur dal inkhalak liba artist amasung film bo ya wana ko gi lamjare iba ko gi hinga film si bu nung si biduna ying bo yam la aningi aduga khoi hamam chandarga so khoi mapam jaba hol singda khoi sillaga kapsagi haina khalli me ami damakta soida lakbiyo film jawin biyo yam phajuba message ni tasing lai coming October 13 jida khoi release tawani duna sima yam miss to biganu khoi khudong sabjing ya gi yengbiyo sima hajing ado ani shubda masi khoi Manipur am tangdu le da ba adumba yam burning oi ba khoi ILP aduga khoi schedule tribe demand hai tare masi gi khoi gi protest ma yam na khoi sama gi khoi kana na ba ngakni Manipur gi si to bi matam da khoi gi yam na violence oi da ba tare adumba yam shanti oi mong da approach to view aduga sakagi ma gi su smaina yam na shanti oi na to ya na neglect to bi ga no dum khoi gi higher authority center na ta na bi ga afaba yam positive way am da lang na ba lai to bi ha na adu hajini okay Anjali kari message le bi habi hingat haiba film ase October gi date 13 da release tau jaragani mayam na nuksi bidana film ase yeng wala piyo haina okay yam cham jaba koi Anjali gi message ne have tare adu soidana hariba ano bunga ta thokchar pa thawa yam na tawjaba thawa yam yaw na tawjaba aduga nahanga ta su oiba ano ba film makhala ma pige hona ba yam na challenge tuan ba challenge ta film se namaga jikti loidna miyam da kodol tam godor ni maramduna hariba awaba mayam si hadi masi mayam se khangwi dana Manipur miyam na soidana lakliba tarik tarom do edigi makha chathak basing da hariba film hingat si yeng ba soidana lakani haibagi thajaba thamjagi aduga ko impact news ke maike de su film se soidana mark pak ko review haibagi wish pizage aduga amuka na thaga chaba pondok cheri humabu masina ngasigi Manung Saturday night show gi thorom ngasigi edition ase karam to bibuge khode khan bir pe yagani khoi mail id di impacttvnews@gmail.com natra khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraka comment am de feedback tha bir pe yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari